Me mamunyina, good evening, me fans, madofo. I hope say obia on ye. COVID munyina no. Onyankopon guso hwe so. Onyame doye ye wu ye nipa bebre na ewu. Enso me no mienu ye tiase ahodin ewo ho. Chechemada bodwem ena moja edi emu afuru sane. Na senya ye nyina ye nim no nyame aye bi de ekoso wiase no se me no mienu ye tiase na se mo techeme di afu moje mafu sane ewo ye mudi a na kire se onyame aye bi oh yes onyame waye bi ye nyame na aye nyame na aye and so the reason why me Facebook live in I'm not here to fight. No, I'm too big for that. And I'm not here to me niaba Williams. Me niaba I'm not here to fight now. People say me ma bigger quiz. Any the cash and crabby. Me mom crack it to be. Me kum toka dabi. Sindi ye minua ketwa. Ena akwesi de o ye minua bema. Me mam mekum not at all. Enkratu bi na me de bro mo. I think say I decided say ka me faniama simple me. You know me fee in because me won so bi nkofo bi person mo de me ho nya hype. But nyame bi so wan kasa ho kakra na eya ye bone ni nyina anything ede ne bae me ni bigger kwesi ni asem me ni syndicate ni asem me de me ye madwuma me ye madwuma na na bra me ye madwuma me dream me ho syndicate me no nyina na e wo my channel and I'll start to say obewo me ho and I wo me ho na one thing na me nim wo wiase say wiase nipa ye nam wiase enyo bia ena ye tene ye nsa won so enyo bia ena ye kan ntokwa enyo bia ena ye try say ye be pulling it down nipa ye nam obi wo a oye nyame ni papa o try na one sha na anko yama wo emre bi etwema me betu me so sa na adofo bebre ni me kasa ma me respond me respond e kakra na me nim se nyame ka be kome ko ama me a na kama respond nyame kome ko ma me ewiase nyina ehu ye ma me na wie ye ne nanim guase eno nkonkoda sindi me no na ye adwuma and I'll start to say who pini me adentia menya adwuma e Tenna TV menya adwuma wo Tenna TV no ti YouTube ana nyankopon pagya me fi YouTube no de me abesi TV me tan a me ni syndicate abaye ntemu ani ana syndicate start to say o pini me ma on my channel eye on my boss no ana wiki na sindi pini me de minim hwe me frawa minua ba say na ekoso sindi pini mi ana o pini me no na nyame hwe no wo pini mi na nyame hwe no wiki na sindi pini mi ana nanum guase baaye enum guase be na me ka ho asem Cindy, me pese mu bisa Cindy say on my channel e ba ne se ne pamo no sofo akwesi entry dianto esikasem na e won ne sofo akwesi entry ntem eno na nchen
Cindy mpese mu bisa Cindy say me bisa Cindy asem say one ever oni sofu ose kwame sikasem ben na ba omontem na oni omman omo confess sikasem ben na ba mu ene ye pam na ode kote ne ho me pese mu bisa Cindy Cash me akwa na me bisa o me Nana Brown ena me bisa Cindy Cash say ba ne sai ena ofi on my channel me dia me ye oden wona wo copy ni mi o na me the eye of God. That's me ameti atantanten ya me obi e na me mre wabo ani mi amede ti we me akontokwa na ma me simple san onyankopon wa ye me Nana Brown week na Cindy say me ama oman channel asem na meke oman owo Germany asem na meke nyo Cindy yes wo gu mani ma se ena me de your mind sembeko Tenda TV ena say kika me yeti bomu ni mu a ena nenum guase start say boboba me da me ni mu hwe later me wo na nsem ni nyina begu me ena ye kan ye beka chem say Cindy na beka say ni comes ena baba wo nye ma me ntwe me ho ena me twe me ho dia me ya ni se Cindy frame me twice 3 times man fa okọ me sa na me tie me ni udi a me mpe me wansem me ni udi agre me hu se emmoa me pe na me dwane dadaada sa na me tie Cindy me ni hu ni asem me wo hona Nana grada betina ni TV show say one bigger quiz more trimpna me tietie mu mpo Nana grada grona na wo odi e ya gro bi na no odi a me nyanse mu nu kwa me hu se ma me ne pese enka wo ma o hype sa na me de me hu no sa so na etie wo fa ho ebekasa bebre bedi atam ena obabi ena me kobodua wo wan we afro Cindy so na wakoka wo na waye sei kasa bebre ni nyina mayedi mankasa because agro no mejedi timi twaso mi twaso mankasa nene 3 days me won ye say abrante bi wo Germany wa begina bontin e twa Cindy Cash o Canada pa wona me manager frame us Cindy buofu sa ade a wo be hye wo no ade a wo be je ona wona wakoka kire guy no wo Germany no so ndi watem am se me pa chaw boy ben e de ade a me hu ye me nim nti fa video kun ne send me na me nhwe I know say they were Cindy buofu no na me say sister fa Cindy to line so inso hwewa ka se inso hwew Cindy di matem papa na insama Cindy ka kire me no mint na fidie so nka Cindy di matema se nyame enso me mu a ke bia by now mo betina me dansa ho ko me bufu enye mi kun na lock me dan no 2 key ko de wa na me hu mu asore no na no den you will be titi you will be anane ye di twa so di matem kan de abeka nyina kire ene me wo bi ko sani mi video enrampo me wo na me hwe video bi big akwesi say abaiwe bi ekeka one ne boss ti bom na sa abaiwa no wan hwe ni yi a onche obewu big akwesi ana penso me sorry ya Cindy Cash platform no so no wakofa entoto fewe bia betnant na so
any other pay. Watch a woman. And I may be say, eh, dear Sema. Sin this in my anything. Now, bigger quest in my anything. And one of me, Baba can't me, Baba Chagana for say, bigger quest. Big acquaintance. Maybe some. So when it's Cindy, my room, mom today. Now say I should show my dia. Me nana, me want a lot to think about too. I'm too big for this so. Big acquaintance, maybe some. So what's me boa? For camera say so. Na fa snap ni koshia. Big acquaintance, why me can't try me say wo pe Cindy. Na me nye Cindy lie ma. Se impo se maka se woni Cindy mo twempna se yam pampo se maka bega kwesi bibisa o one kan chem se ope Cindy ti me yan line ma edi kan start was Zandi Camel also me fa Zandi Camel na mama wo hwe no me program ni so True Colors and I also open no and I'm say Zandi there me nya sure se be possible and I also see them say hey you waka mate bigger quest me say for snap ni koshia wo kan tira me say wo me fa Cindy cash ma wo pe no be ware no I say okay mate me dia me wo kan kwa man fa anya say metwem me number bi dream me ho me ti wa bosumi ni echi me wa na Cindy frame me wo frame me osre na tete obi ni me kan asem bi ti na me say dia asema wo so dia hu ni obi nkasa me ji phone na me ni nipa ne kasa ya na e bigger quiz una na nkra na me de ma wo no enkra na me de ma wa nkra na me say kwasi bo enkra ben o say a woman kan tro say man kan tro say me pe Cindy na am so am pampa Cindy o kan o so pe o be ware and am say na wo hia no wo so me hia me ye ko hia wo ajagraja wo na am so okay enu anu no bigger quest una aga chem so pe Cindy na trey and am de me betete ye say Cindy di ni nkomo wo baabi say bigger quest o so ope no na bigger quest be hwe no and na bigger quest si obe ware no and na ono akodi ni nkomo wo baabi bebre and me call me manager ho and na wo Cindy me no mienu na ye wo one manager and na Cindy manager ho ye wo hwanumre Sunday numre bi manager so wo fufu mi medi Sunday numre me hwa de na me call ye me do ho no na wo me do ho na Cindy uni wo me tena wa be 8:30 getting to 9 no wo na ka bi remu Cindy wo ba na wo ni akwasi na ete white car mu na mu be parke se no so se me bo abebodua na mu be si ye na mu be di mu nkomo me ne wo sere sata mi na kwa me no nye fine but u chia meje so me ni akwasi di nkomo na me dane uja na bam baby enti no ena obi na person say me ni Cindy tam ena aba obi na waka che se me ni akwasi twemp na no me bi sa o Cindy akwasi hu ye wani wu ana akwasi Cindy hu ye wani wu ana imposo obi ka so obi ni obi twemp na eye ntokwa sempo se na matena ba bi se Cindy wo mpana ni akwasi a eye atemdie akwasi onye nipa ena akwasi tun bi se wasem Cindy onye nipa sempo se makoka se mu twemp na se makampo a anya akwasi wana beka yan se mfa Cindy ma Cindy anya wana kwata ba bi na wo ka se akwasi si opew na obehwe no wo sika wo de wo mfa ho sister wo ya de amunwi o entokwa bi wo wa amukun social media ya na enye I say by force entokwa bi na woni akwasi nyina amayere mu na mo ne me akwasi mama nka asem ncho me started tender TV adwuma no me agrada mani say ehun no ana Cindy be ka no kra me obi a me mpeka sa bebre me nka so there be me nin komo bebre me allowed on social media but when you come to my house and I me a different person altogether kasa kwedu baby me Cindy you are a witness to this e bia na de wonka adaje be na me wo ami ko kan once ma chena na grada
Akwesi program a me ye wa Tena TV no. Yes. Who program na we wa Tena TV na ye yi wasum. Me na bra me ye yes. Me no program no difference wom. Akwesi difference wom. Menye brother a enhu juo. Me hu nyun sa wa akwesi. Me at the type I would try me. Who tempt me a ebe bounce back to you. And only obi was men uni na grad an kokun. Enye me na Brown. Me won na grad a friend me. E ma me appointment. E sign me. What am I say? Enti na kwesi me meji wajuma. Na grad me starting majuma o Tena TV wono. Me nshia no. Me ni mpu. Ana na kada nya obi a ubenya no so common say woni ni kodi nkomo mpo na akodi obi hu nkokonsa say na grada eni ade ni maka chance na grada sindi ni akwesi twemp no. What a fuck. Enkwasi asam no ya doso. Me mpesa me dwe me ho. I have kids to take care of. I have a family to take care of. Me dream me ho. Me ndin kola agro. Ade na mo fonse ade ntoko bi abechechere me. Aden. Wan kasa dia mu ye hwenne video ya mi hu ye nsam se ba sa. Na ne boni ben na wom sempo se. Makasa woni Cindy twemp na ana makasa woni akwesi twemp na de eno no issue ana enyo oba ne be ma ne twemp na eno na case ama yiri Cindy wa yiri wa betiri kansem akwesi so wa yiye wa pampem se nyame mpese mebo edin won so wo kansem se enche mewu na won suro mi ase na me che me nya ready mam ntia na me nsuro hwe me nsuro de onyankopon obo me ba wi ase pro nim se me age me si me mfi mo se mo bo no mo tena na kama bo me din me bo mu din ana abaywe bi ana obi hyehyase ana obi hyehyeden me ni adwuma ye sa woni sin ni mo mpna twen amoa mo hwe bia mo kodidi mo nkomho akwesi hwe bia kodi nkomho sin hwe bia kodi nkomho mo ama kodidi mo nkomho ewo baabi ama nkrofo kemu asem eno ni adapetwa bebrebe Cindy enya o size ni mi oba dada enya o size ni mi wo bibie mu me so wo so ko di 30 years so what 30 years me ko 40 years se me ti say na me wo 40 years anya me ehira me ana abrabo ma bone fa ma femu ni mi a ade ya me hu abrabo mu no wo femu kitikiti say nti anya wa fa ni me there be enya wa fa ni me minso say am pasa wo 30 so afi na ko di 30 a na che so wo na mo me chiri ba kra ba mienu no ni me chiri ba kra ko 36 years enya wa fa ni me no na de nyame aye mi wo se nya utie na wo gina ho ka chem se me ho otsan de a and a girls no one tree makeup on my life want me nya many money o ya dwumani yen camera mu from cinema TV presenting whatever you always have to look good. I was say portray the way our fans mu enum tin e sorry e shelash na ya tree and na ya sherek now why they say they want because they have to see you, especially crana krana onye won hyen na ho fan bi ohun ano I disappointed because they won hu TV so no sa no expect say they bi obehun sa enum ntia madam they me fa won fa nya wi o
I'm proud of myself. The way nyame born me no. Na de bia me kon legs, nyame ama me legs. O nyame wa ma me tun kakra, wa ma me hips. Enko anya me de mbiem. Height nso me kita bi kakra. Many mu nso me disi we nya bad. Ma no so na nso me kon ani je ho. Oba kra de oba what take lip there. Wo nyampo. Take lip. So what must say? Mano na hwene mu odura papa pa. Meji dai. Nya fe na me bepe kunu. Nya fe na me bepe baby abewo. Masa. Se makori mama ni tire na esoso madaya. Mama mfa masem mama so. Oba bonte no abekirikirem. O man chan na me koye ese me kodi iska me koye ese ene ye pam me. Eno de hu nka. Wonam ena wo tanishe. Na wankaza sini anu egu so no. Wan hwe ni ya ebe ha wo. Anu na egu so na doso. O man pick you from nowhere. Hwe kwan ade na fa so. Asofu a o manu gu so Cindy. I don't care. Hey, me found me pesa me church from Munsembi because it's too much. It's too much. From last week was the last 2 weeks, and I get and obi shase and obi see a trim na akwesi. Oh problem bia me se woni na na grad anko kan. O program ye wasum. Media yes. Opportunity comes but once. Who be friends and anagra de apamo. Enti me nko kama. Me catch us ebrani enko unsofo bi. Me no nyina anko. Ne yenko pa cha oma manka. Me program me kwaye it's different from yours. Say me kwaye na me hear you asum dia. Enka kwesi, enka meka so you asum na me ye. Enti no maju program. Me yes. Me program me yes. Ene wu ni track bi ene wu ni ene program le nse wo bibia mu. Me say that na me maju program ayebra. When you bring me so when my your tanfo so apese de ka me no te yie. My your tanfo ena na mo de me nam na mo de amu ye nyina mehu. Ebe bounce back. Me wo to me anto. Me Nana Brown. I've already told you people. Baby, me feel no what true. And then you may so for mu dimamen, omu josun. Me ma me piebo. Me papa piebo. Me nuanom ma shofo. Ano dinyo. Me nya ohwe. Metina sini di masem na ha na ensema wo kafa me tan. Aden na wo madam for fire times Cindy. What kasa too much. Ma pass hade no. Me ni we di agro na me da better Cindy crowd can say. Cindy yes, me this encrase for agro no. That be niamo ye na mpesa me kan kire wo say jai. Woni akwesi ni mu nyai because say e ya mpompo se maka. Akwesi wa na obe kan kire me say wo pesin bi. Sa fe de magimani so ma beka. Sama ya jimani so. Say we are so pushy. Ufifi efun ani ase a ukoto saman. Sama jimani so. Mo ya mo want to say ni ade mu akwasa kra no mu nim ni amoye. Enso wa kwesi na wo be frɛ me phone so. Sa wo pesin di. Akwaso se me boade bomidua. Me nim dia meka. Sa kwesi wo se me boa so be ka chem so pesin dia. Bomidua. First instance when na bomidua. So 1 pound one ansi abonten ya. Asasa me na ekwaso sa no. Adan. Ena obi ke kan kire me maame me doba maame se yi me doba maame se me ke ka Cindy ti me yi me ni Cindy trimp na eno no eti ke kan bom se ma kan kire ampampo sampampo se ma kan se woni Cindy trimp na me kwa minisa adaje no me tan kra se ya ampampo se ma ka se woni Cindy trimp na
trike ka bom ye wo ho ensem keka ensem be na makeka fa ho akwesi adwuma kakra minyama me ho nto na minyama adwuma minyama sumdwe ada na wo pray sa akwesi ada na wo pray ada na wo pray ada na wo pray sa adwuma kakra minyaya ada na wo pray sa Cindy me ma onkra me YouTube meja wesi wo isi am TV so me YouTube no meja wesi wo me TV so na wan hwe ni yam me ma YouTube nkwa wefu aba Facebook ni so anye yam do be ba WhatsApp asem pa na me ka chiro me level ne ko high me level e ko high TV so eno na mum peti eno na mu bleeding no Cindy wo bleeding dodo you are bleeding too much wa ho ya nye fe wo ye ni bredodo Cindy o je den anya wa fe ni me start abrabo Cindy na won start ye Sabio me de camera see me so kra na won fa camera see me live program eno be comment say Cindy a child presenting mon ko me Facebook mon ko account na mon ko re 2000 friends say 7 or 8 mo and I'm starting here presenting me now the me MC on then I'm very anti baby am gine ma me smint me nye wo betimi a kire me presenting say na me to me very ade on won obi on very ade on tumi nkasa ni pem on tumi ntina bedroom nkasa it's too much. Na wudi atem na wudi matem na wakofa nkola bi na ye ntwa na dapa na brown ho nye fe na Cindy obi e be ka chem sa me ho nye fe e ma wo Cindy so sister e ma wo Cindy so aka chem sa me ho nye fe Cindy wa why oh how many years wa crowd dia dance na me hu legs kra na bibi ye me na de nyame abo we go 40 years Cindy akwesi wo wa sembi kan kona kopa agrada achew na ne nka Cindy pinya adwuma Thursday hu se makotwa promo makotwa me promo hu se ye bope na Sunday kim na kopa agrada achew ninyi na minim dia na ekoso ukopa agrada achew na agrada akasa ene Cindy kra be pa me chew dia ene Cindy program na me be hostina na kra nye o guest arewo na ukopa agrada achew Sunday ukopa ne chew am farmer unti ene na your time Wunni suban Cindy wunni suban wonye kra wonye ni papa we me be kan kakra bi na wo dem ya nsema me ba betina bonti no yem be hyew Cindy wo dem ya on nsema me ba betina bonti no Cindy wo yem be hyew mentan wo ye minua ketewa but so wo dem ya Cindy sa wo dem ya beka se menye kra beka na nye kra Cindy sa wo dem ya o fan kola bi betina kokobuo 2x4 YouTube no ho na wo yese wo medi matema emedi matemu bi ma Cindy me bo okoko wo be jimedi wo be bo nsema mame ade a meje wo no I want to me be cheche kwan ode na ya asefa so Cindy don't dare me na sofu na ma na ya ade tia na ya asen wa ready he's coming out na mama sofu anoma sofu dan court of mine channel he's coming out sofu prophets friend is saying Osekwame he's coming out say me truthful obeti I don't know person we expose you
won kama no ntum na won show ba bi din nye wadwuma wonye din na wonye wadwuma na won hwe de nyame beye o na unso dia wo ye bia nye wo wonsam nye de wonsam nye last week kan se mi wo phone so kire mi metie CCGH metie me don wa chew wo ye mi nua mete se bibia ye we be me ya kenya sankasi ni me wa hyenzuo we ma wa hyenzuo no papa tuto but sisi ni mi ankasa metie oye me sister Penny, I'm a fan, sir. Intimatie. Nan Kenya, sir. How Betsy? I some now friend phone so crying. Cowboom. When you more grass over fabricated story at the abbey stomach. Obeki cancel. Now, Cindy, one no seminar brown. Unim casa and singing. Make casa a madam you. Minim castle, and you know it. Man, try me. Where are cola? Maybe me who's our sister Penny. I also shall win me into me fun as a way are cola. Sheni, and I want try me. Cindy Cash. West will walk banana brown. Now what can? No me. Enko ye ohinte duechi enko show bi echi meke kansem na abayiwe bi na sofo bi na oti we stage za akwe o we Jimmy dodo no nto ya sofo wo my man no ba o my ho a o my man yi ni bottom ska no de ama o sa dididi wo sa akwa na oti na girls ne kansem no na ati na o eyi say girl na sha abayiwe bi no sha so show bi na sha they say wo bo ho Monsi munye bold cry. Munye coward. Munye bold. Where your boldness? Aye Nana Brown. Oh. Nanko biye. Na wo hye obi echi na mo kekana abayiwe bi na ayiwe bi me ka den. Den na me ye. Wakori wa mani train na so daya. Wo won asem bia wo boss o man ko hunu na ne nkawate na asem bia wo ka to me so me na me nim ho hwe sa brand e bi ne friend fire above se den no mo na mo sen ni ma mi wo na me kwhwe mi nim no o te Germany wo boss o man so te Germany information bia boy na nya wo de ka fa ho no bisa wo boss o man yo me na bra me nim ho hwe na mi a wo di wani e be si mi sui ene sen Mini moshe. Me sawa jeden Cindy. Uye young farmer me bushim. U scar enya media. Hey, uwo empempema enya media. Inti me besewu Cindy. Ah. Me nipa bi mu te say dan mo apia. Na grad amu any honorable Rahab any ebi mu amen person make nipa bi mu sa na me looking up to them omo na me ni ko bri omo na me ko bi so omo say omo success ni impact omo yan wa brabo mu no dey no kwan no be no fa so me ami nua badan me ne na mam diamond how did you make it how you say some wisdom no and na yan na me pedi agbo me bro enye san kras sem na moteti social media na mo ye na ne ko kan and na we ne ko kan bullshit me de ye dey me de yeden ah me anu me de yeden enkwala gra ye JSS agroway ye JD kra wo sin di kra me nu di agwa 3 months pe wo ma me fie da me nu adwuma mu ana me ne wadan fofa na si me nua ba ne aye program wie ya na matena me kem ai na me sen no Cindy matena me kem na ma ba o na matena kem na Cindy na ma ba ye anyonko fa chinchine twan pempa na wo me ne wontem die na wo ye ntem me no di agba 3 months die ni nsem bebre men try ma me expose you what di agba me expose you rough me ma wa ninja men try enye fe se me yosa enye fe se me na bra me ya wusin bisa enye fe
no matter what, I want to tell you, say me pewase. No matter what. For some chill, say me pewase. Ti men try. Enya me say me di mani be si wo sindi so. There be enya fe. E be me tan, e be ma rewo. Me ma me fa wo nhye mi mo. Say me je ho na me hwu a e be di unya. Sa na nyame aye me. Me bufu a e be di unya. Me de masemba oso a e be hawo. Me ma me nya adwen bone ma wo. Na me mpushi me so ma me expose na me wie na me tenachi amakasa what have I done? Emre bi etwem na nka akwale me penase. Na me ni di agro, me ni trap pictures, me ni ye video, me ni di agro. Na f me tiwa na mama me di akoma aye nya because sini wo ho nsam doso ma me. Wo nsam a me bono. Me to upushi me a me no me ho. So push me, I'm not joking. Se sindu try me. But mama ya die no mu, me ya die no me. And that is what I'm trying to avoid. But you are pushing me. Sabi anya fe. Wo ye video ni pena where you nan crofo di matem. I know it's Nana Brown, ugly Nana Brown, foolish girl. Look at her. Ni obi a sabi on son fata. On mo brother. No de meto. Sindi me gina camera mu. Na me nya sure kra say o man camera si wani. Say your Facebook live. Put that. Me gina camera. Enya wo na wo be make me. Inti no. Uni mo bi afren akwa bi. Bi samasi ye. Nipa nkasa bebre. You're very careful woman. The ekwaso na ye met sign. Me yesa me nkasa. Me yesa me nkasa. But sanya wetumi di me abetina social media wo gu me ho fi no enu nti na metia wo no me bunfu ye me ba sa me be Kenyan sasama cha wo ne wo bega kwesi no sa bega kwesi me na Brown be boa me de ma den so on fa snap en ko hua mra live video no me bo me na Brown bi access bega kwesi wan kan chem se me nye upesindi upeno nti me nye ne line na wa Dano kra udi see the phone frame say me no won kasa na wa ham bisa so we wo se mo wa jagraja ho obeton no wo be hia no wa jagraja wo no that nkomo be na ba ye ntia wo twi phone frame me twantro ade a me nim ye me hu ye da me de bia me se me ka na me wu bi ntia de bia me na ma me hu ni asem ko me ka asem na setes na hunya mo dwum ho ana mitumi sere saa ze na we mo de na he omo dwum ho saa ena na obi ka se me ni bi ka kisi trimp na ena me ni trimp na eno na eden mo mienu na mo fere mo ade na bi ka kwesi no wa ana usi ni tama bi ka kwesi ka so wa kan chem ze me nya online man na one can wananim say won pe no ma whwe mama ni tire na se so soma daya won yi mu nhwim Cindy you are one bigger quiz ma one internet no won sa e wo me so nya wo ye nyina me hu ni nyina nsema wo ken nyina matini nyina ya wo ye fa me hu nyina me hu nyina don't forget me was spiritual people me wa asofo me wa adifo me ma me edifo ba o me bebia me fie ho etro ni ya wo ye no wan hwe ni yie na wan fa nso bebia wo de wan twitwa ni amaso a when minimia betina live videos so say ni pan we nyaya on to be back to sender. I have a very big God. I have a very big God. Many people that send me to me in fi asasi we so am emrenso ye never. To me catch up. Akwesi me chufu. Wouldn't me very well.
enye nkra ha na wo akwesi unime wunim okumas wunim sanya mete akwesi mi tufo mama start me no nya asem me nya ready Cindy Cash mi tufo mama ni wunya asem muntwitwa ne amaso muntietia break me ne mo awie me kasa mane ha obi a mumfa nche me man kasa yi na west bi wona me kan ya mumfa nche me